Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burunga herereje banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rugende bakiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane w'indwi akaba ari kwigenekerezo rya 16 Gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda bigaragara ndetse n'ibivugwa ku magara ya Alain Guillaume Bunyoni, uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Kuri ubu n'amakuru agaragaza uburyo amagara ye ameraniwe. N'amakuru tugezeho ku isa ya 10 z'umugoroba kwigenekerezo rya 16 2025. N'amakuru arimo ibijyanye n'ubuhamya bw'ibanga ku buzima bwa Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe uri muri koma ikomeye kuva mu ntangiriro z'indwi. Akaba rero ari amakuru aje ku isaha ya 10 z'umugoroba twakiriye amakuru aturutse ku bitaro bya Gitega bigaragaza uburyo umugabo wigeze kumwe mu bantu batinyitse mu gihugu cy'u Burundi bwa none Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ari mu bibazo bikomeye. Amakuru y'ibanga ari guturuka mu nzego z'ubuzima aravuga ko kuri ubu yajyanwe muri koma ahitwa koma neurotoxique, no kuvuga koma iterwa n'uburozi cyangwa ihungabana rikomeye mu mikorere y'ubwonko, encephalopathie toxique. Abaganga baravuga ko kuva yagera ku bitaro nta kintu na kimwe yabashije kuvuga cyangwa kumva, kandi gusa ari guhumeka bigaragara ko bigoranye, ari gufashwa n'imashini aho bivugwa ko ari gukoreshwa respiration assistée nkuko bigaragara. Mu gihe leta y'u Burundi ikomeje guceceka, inkuru y'uburwayi bwe yakwirakwiye mu baturage no ku mbuga ngurukana bumenyi, by'umwihariko abaganira kuri politiki kabiri gushyira mu buzima abakurikiranira hafi bijanye n'ubuzima bwe kuva yatabwa mu minwe mu kwezi kwa kane 2023. Bunyoni wari umwe mu baheza nguni ba politike y'umutekano, yarazwi mu butegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza nk'umugabo w'umunyembaraga, umuyobozi wa systeme y'ubutasi bw'igihugu Service National de Renseignement, umwe mu bagize kaneri ye bari baraturutse imbaraga za FNDB, imbaraga za CNDD FDD nyuma y'intambara yo mu ishyamba, nyuma yo gukurwaho nk'umuyobozi w'inteko y'abaministiri muri 2022 yabaye nk'ushizwe mu kato. Inzego z'umutekano zatangiye kumukurikirana za byafi zimushinja kuba yarakoresheje imiyoborere igamije kurimbura abo batavuga rumwe ndetse no gukoresha amafaranga y'igihugu mu bikorwa bya politike y'ibyiswe financement occulturel de raison militaire. Ubuhamya butatu twabonye bwavuye mu bantu bafunganwe na Bunyoni by'igihe kirekire muri gereza centrale de Gitega burerekana ko kuva mu ntango z'ukwezi kw'icyenda ubuzima bwa Alain Guillaume Bunyoni bwatangiye kugaragaza impinduka zikomeye. Uburi umwe muri bo ubuhamya yagize ati yari yarahindutse rwose. Umunsi umwe yirirwaga atabasha kuvuga, akavuga ko yumva umutwe umubabaza cyane, twabonaga atakibasha no kuryama bisanzwe, agakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ahumeke. Mu mezi abiri ashize yatangiye no kugira ikibazo cyo kwibuka nkaho ubwonko bwe butabwatangaga igisubizo mu buryo butinze. Undi mugororwa wigeze kuba umusirikare nawe uri ahangaha mu buhamya bw'ibanga yatanze yagaragaje uko ibintu byagenze. Yagize ati twatangiye kubona abashinzwe umutekano w'imbere muri gereza les agents de sécurité pénitentiaire bamujyana rimwe na rimwe mu cyumba kibanga bavuga ko ari check medical, ariko kuva aho yagarutse yabaye umuntu utavuga, utabona ndetse utamenya aho ari. Abacunga gereza babiri batanze ubuhamya mu ibanga rikomeye kwigenekerezo rya 10 Gitugutu 2025 bavuze ko Bunyoni yaguye hasi mu cyumba cye avuye muri douche atangira guhinda umushyitsi crise nero miesquerere. Bageragezaga kumwiyambaza umuganga wa gereza, ariko basabwa kudasohora amakuru hanze. Umwe muri bo mu butumwa bw'ibanga yatanze yagize ati twabwiye ubuyobozi bwacu ko
nta muntu n'umwe ugomba kuvuga ibyo yabonye, nyamara twabonye ko yari atakemera nk'abandi bantu, imitsi yose yari yarekuye, twumvishe ngo ni etat doenko severe nk'uko rero yabitangaje. Kugeza ubu ku igenekerezo rya 11 Gitugutu 2025 ku isaha ya saa 4 za mu gitondo nibwo imodoka yihariye Service National de Renseignement ageze muri gereza ifite amabwiriza yo kumujyana mu bitaro bya Gitega mu buryo bw'ibanga. Mu baganga bamwakiriye yavuze ko yageze aha ataza mu buryo atarazanzamuka, afite pression artérielle hasi cyane, icyo twakita hypotension sévère, ndetse na temperature corporelle iri munsi ya 34 degrés Celsius, ivyo twahita ko ari hypotherme clinique. Raporo y'imbere y'ibitaro twabonye dukesha umwe mu baganga bakuru iravuga ko hari état neurologique du patient était grave artère, ubwonko bwe butagifite reaction n'ubushobozi bwo kugenzura ibice by'umubiri kuko bisa naho bitari gukora. Umwe mu baganga mu butumwa bw'ibanga yatanze yagize ati twagerageje gukora protocole d'elimination intensive harimo perfusion d'oxygène, stimulation cardiaque ndetse na traitement antitoxique, ariko twabonye ko ari coma profonde bigoye kuzasubirana. Ni mu gihe rero ibijyanye na état clinique actuel coma toxique, collapse cérébral était défaillance multisymptomatique. Amakuru y'ibanga aravuga ko kuri uyu munsi wa kane ku igenekerezo rya 16 Gitugutu 2025 General Bunyoni akiri muri coma profonde. Abaganga bavuga ko nta kintu na kimwe akibasha gukora ku bushake, ndetse n'imashini imufasha guhumeka ziri gukora amasaha 24 ku yandi. Bivuga ko afite défaillance multisystématique, ni ukuvuga ko inzego zose z'umubiri, umutima, impyiko, ubwonko n'imitsi zose ntabwo ziri gukora neza. Umuryango umwe mu bo mu muryango utashatse ko amazina ye atangazwa yavuze agira ati n'ibiganza byo byatangiye gufata uruhu rwera, necrose progressive, biragaragara ko amaraso atakigera mu bice bimwe na bimwe by'umubiri. Abaganga batatu baganiriye mu buryo bw'ibanga bo bagize bati ni case critique, l'état vital était instable, il y a un coma nécrotique dégradé. 4. La munition était pratiquement impossible sans greffe neural, un miracle biologique. Nkuko rero yabivuze, uyu ni umuzungu w'umubirigi ukora ku bitaro bya Gitega wagerageje kugaragaza uko ikesi yamaze kuba yagibona. Kuva iyi nkuru yamenyekana, guverinoma y'u Burundi ntiratangaza cyangwa se igira icyo yagira abakurikirana ibijyanye n'amakuru ya politike. Nta tangazo ryasohowe na Minisiteri y'Umutekano cyangwa y'Ubuzima, ariko amakuru y'imbere muri Presidence aravuga ko ikibazo cya Bunyoni gifatwa nk'ikintu cya état secret kuko gifite imvano ya politike yo hejuru. Umwe mu bayobozi n'ishyaka CNDD-FDD wagerageje kuvuga mwibanga yagize ati nta wifuza ko ashiramo umwuka ari mu maboko ya leta kuko bizahita bivugwa ko ari nk'iyicarubozo, ariko ku rundi ruhande hari ababona ko gutuma akira bizaba ikibazo gikomeye kuri bamwe. Nkuko rero bigaragara, reka turebe analyse politique te militaire, turebe ibyatangajwe bijyanye na sécurité totale. General Bunyoni yari umwe mu bantu bita les gardiens du système, bari bafite ububasha bwo kugera ku nzego z'umutekano zikora gucunga ubuzima bwa perezida no guhashya batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuri ubu bakaba ari mu bibazo bikomeye. Yari azwi mu banyamakuru mpuzamahanga nka le homme de l'ombre, umuntu wakoranaga n'ibitagaragara ariko byose bigakorwa mu nyungu za regima. Ubu kubura kwe mu buryo bw'amagara bizafashwe nk'isomo rikomeye ku bagize ancien secrétaire wa CNDD-FDD
umwe mu basirikare b'inararibonye yagize ati iyi koma ni message politique nk'igisirikare cyohereje ubutumwa buvuga ngo nta muntu uri hejuru y'igihugu meme le general Tombete, akaba rero ari ubutumwa yatanze uyu musoda. Ivyo biri kuba kuri Bunyoni bifite ingaruka ku mutekano w'imbere mu gihugu. Abahoze ari abasirikare be bamwe baravuga ko bazakomeza guharanira isura ye, abandi bakabifata nk'iherezo ry'igihe cya General Politicier. Mu byumweru bibiri biheze mu nkambi imwe ya gisirikare ya Gitega hari hagiye hagaragara amagambo y'ibanga arimo nka si Bunyoni tombe le système impérial de Rui Meme. Bivyerekana ko ikibazo atari uburwayi gusa ahubwo ari ubutumwa bw'imbere mu ngabo hagati ya FDNB n'abahoze mu nzego z'umutekano za CNDD FDD. Ubuhamya bw'abaganga bashinzwe umutekano bakaba rero bavuga ko komite y'ubwoba umwe mu baganga ku bitaro bya Gitega yagize ati ntituzi niba azakanguka. Ibi bitubona ni syndrome d'arte cerebrale progressive, ubwonko bwe bwarahagaritse gucunga imikorere y'umubiri harimo na systeme respiratoire, ni nka shutdown complete. Umwe mu bashinzwe umutekano bamurindaga we mwibanga yagize ati yari intwari ariko ibyo twabonye muri gereza birababaje. Yari yivugaga nk'inzozi agahamagara amazina y'abantu bo hambere. Twabonaga ko afite trauma philologique y'igihe kirekire. Abasasanguzi bamwe bo mu Burundi baravuga ko uburwayi bwa Bunyoni bushobora kuba bushingiye ku ngaruka za stress post traumatique prolonge bitewe n'ubyumviro zo mu mutwe bizatewe n'umubabaro n'imyifatire y'igihe kirekire. Mu magambo ya medical militaire philologique ibyo bikaba byitwa syndrome de compensation neurophilologique, igihe ubwonko butakibasha kwihanganira uburemere bw'ibyo umuntu yabayemo bituma systeme nerveux ihagarara. Ariko kandi bavuga ko bishobora kuba bifitanye isano n'uburozi cyangwa intoxication chimique bizakozwe mu buryo bwo kumucecekesha. Nkuko rero biriko biragenda bigaragara, akaba rero ari ibikomeje kugenda biba kuri Bunyoni bizateye ikibazo gikomeye bamwe mu bakurikiranira hafi ibi biri kuba. Kugeza ubu rero bamwe mu bakurikiranira hafi biri kuba baragaragaza ko bibabaje umwe mu basirikare bakuru barimo abari mu nzego zikomeye utifuje ko ibi bivugwa cyase amazina ye atangazwa mu ibanga. Yagize ati ari ni koma naturelle cyangwa provoqué. Icyo twizeye nuko ubuzima bwe bwabaye igikoresho cya politique. Uyu niko yavuze. Kuri uyu munsi wa kane ku igenekerezo rya 16/2025 ku bitaro bya Gitega hari umutuzo utangaje. Abashinzwe umutekano barara bahagaze ku muryango bagenzura buri muntu wese winjira cyangwa usohoka amasaha y'ijoro 7. Urumuri rwa unité d'orientation rukomeje kwaka hejuru y'igitanda cya General Bunyoni uherereye mu cyumba cya isolement total. Imashini y'ubuzima iramufasha guhumeka, imitsi ntabwo iri gukora neza, ubwonko ntibubasha gukora nk'uko bikwiye. Kuri ubu rero bamwe baribaza uko bizarangira. Kuko rero bigaragara bamwe mu bakurikiranira hafi biri kuba baravuga ko bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye ndetse hakenewe n'izindi mbaraga, kandi bikaba bisaba ko hagomba kuba hagira ikihutirwa gikorwa kugira ngo Bunyoni wabaye umuyobozi ukomeye mu gihugu cy'u Burundi abashe gukomeza. Reka dukomeze n'ubundi tureba biriko biragenda bitangazwa kugeza ubu nkuko biriko biragenda bivugwa. Amakuru ari kandi yize waragaragaza ko hakenewe imbaraga zihuta z'abaganga mu gihe ikiri imbere. Ni mugero mu masaha mu gitondo cya karusaku rw'iminyururu rwumvikanye muri koridoro y'imbere muri prison militaire centrale de Gitega, aho bivugwa ko hari bamwe mu bakekwa ko barakwirakwije amakuru agaragaza ko Bunyoni amerewe nabi, bizatumye atabarizwa na APRODH, umugabo uri mu myaka hafi 58 uzwi ku mazina muri gereza Generali. Yaramaze imyaka igera kuri 2 aho bivugaragara ko ari iminsi
amaze afunze irenga 380 aho yafungirwaga. Bikavuga ko rero yari afunganwe na General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere. Akaba rero bivuga ko yari yasuwe n'umudamu we agerageza kwandika ikete, maze ikete iza kubonwa n'abaranira agateka kazina muntu. Bizatumye Bunyoni atabarizwa, bikaba byararakaje indongozi. Ibyatumye umugabo kuri ubu ari mu bibazo bikomeye. Biravugwa ko kuri ubu uyu mugabo nawe ari gukubitwa ibiboko bikomeye kugira ngo yihanangirizwe ndetse ntazongere kuba yatanga amakuru kundi y'ibibera muri gereza. Dukomeje rero n'amakuru, reka turebe bimwe mu byaranze urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Ku byaha 9 yarakurikiranwe, Bunyoni yisobanuye kuri bitatu birimo gushaka kwica umukuru w'igihugu muri gahunda yo guhirika inzego zitorewe n'abaturage. Urubanza rwabereye muri gereza nkuru ya Gitega mu murwa mukuru wa politiki. Alain Guillaume Bunyoni yari afungiwe kuva mu kwezi kwa karindwi ku cyaha cyo gushaka kwica umukuru w'igihugu. Yashinjwe gushaka gukorana n'abarundi bahunze igihugu. Bivugwa ko harimo n'umunyamakuru wa radio RPA yatwitswe mu ijoro ryo kwigenekerezo 13 ukwezi kwa gatanu 2015 ubwo hageragezwaga igikorwa cyo guhirika ubutegetsi ubwo wari Perezida Pierre Nkurunziza. Jeanne Alain Bunyoni yavuze ko u Rwanda rwagerageje kwinjira mu itumanaho rye bifasha umushinjacyaha kwica umukuru w'igihugu kubona ibimenyetso. Jenerali Bunyoni utaravuze byinshi cyangwa se ngo yerekane ibimenyetso, yagize ati erega urwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwari rwinjiye mu bikoresho byanjye by'itumanaho, niho ibyo uwo munshinja yabikuye muri telefoni. General Alain Bunyoni yavutse ku igenekerezo rya 23 kwezi kwa kane 1972 muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura y'umujyi. Yize amashuri ya kaminuza muri kaminuza nkuru y'u Burundi, ayarangiza mu mwaka wa 1994 ariko ntiyitabira imihango yo kwakira impamyabumenyi kubera ko yari yaragiye mu nyeshyamba za CNDD-FDD zarwanyaga ubutegetsi nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye. Nk'uko rero amateka bigaragaza, ubwo yageraga mu ishyamba General Alain Guillaume Bunyoni yazamuwe mu ntera ku buryo bwihuse ndetse aza no kuba umwe mu bikomerezwa muri CNDD-FDD nyuma ya Petero Nkurunziza. Ubushobozi bwe mu gupanga no kuyobora urugamba byatumye abona ipeti rya generali muri 2001 muri CNDD-FDD ikiri mu ishyamba. Mu mwaka wa 2003 CNDD-FDD hamwe n'indi mitwe yarwanyaga ubutegetsi bwa Petero Buyoya iyi yashyize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara na leta y'u Burundi, maze hagati y'umwaka wa 2004 na 2005 General Bunyoni aba umuyobozi w'igipolisi cy'igihugu kugeza muri 2007. Akiva kuri uwo mwanya guhera muri 2007 General Alain Guillaume Bunyoni yagizwe minisitiri w'umutekano mu gihugu, aza kuvaho muri 2011 ariko mu mwaka wa 2015 yongera kuwusubiraho ageza muri 2022. Hagati aho ariko kuva mu mwaka wa 2011 kugeza muri 2024 yari yarahawe umwanya w'umuyobozi mukuru wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu mu biro bya Perezida Nkurunziza. Kuva muri kuwa 23 Kamena 2022 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi asimbuye Petero Nkurunziza, mu Burundi hongeye kwemezwa ko hasubiraho umwanya wa minisitiri w'intebe cyase umushikiranganji wa mbere wari umaze imyaka 22 warakuweho, maze General Alain Guillaume Bunyoni ahitaba umushikiranganji wa mbere w'u Burundi wa 8. Hari n'indi myanya mu by'umutekano mpuzamahanga yagiye iyoborwa na General Alain Guillaume Bunyoni mu bitandukanye, nkaho muri 2007 yabaye intumwa y'umuryango w'abibumbye Loni mu kwimakaza amahoro n'umutekano ndetse anayobora komite njyanama ya polisi y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC muri Interpol. Alain Guillaume Bunyoni ni umugabo uzwi cyane mu Burundi kandi utinywa kubera imbaraga afite mu butegetsi bwa CNDD-FDD kuva muri 2005. Uyu mugabo ari mu myanya y'ubutegetsi kuva muri 2005 ubwo yari afite imyaka 33. Hari igihe byavugaga ko ari we nomero ya kabiri kugira ijambo kubiba mu gihugu cy'u Burundi nyuma ya Pierre Nkurunziza.
muri 2015 ubwo yari akuriye ibiro bya perezida yari afite ijambo rinini mu kurwanya bigaragambyaga bamagana manda ya gatatu ya Pierre Nkurunziza. Ubwo yagirwaga minisitiri w'umutekano mu Burundi, ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bagaragaje ko Bunyoni ari umuntu umenyereye cyane politike y'u Burundi mu myaka 15 yari ishize, ndetse ko afite uburambe buhagije mu kuyobora guverinoma kuko asanga mu ijambo rikomeye mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Abandi bavugaga ko ukumushyira muri uyu mwanya bizari nko gusaranganya ubutegetsi hagati y'abahoze ari abakuru n'inyeshyamba za CNDD-FDD babugezeho muri 2005, kuko Perezida Ndayishimiye yari akiri mushya ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, na General Bunyoni yafatwaga nk'umuntu ukurikirana na Perezida Pierre Nkurunziza. Mu mwaka wa 2019 amakuru yaturutse mu gisirikare cy'u Burundi yemezaga ko Bunyoni yari afungiwe iwe mu rugo ku itegeko rya Pierre Nkurunziza wari perezida w'u Burundi icyo gihe. Ikinyamakuru kimwe cyo mu Burundi icyo gihe cyanditse ko hari amakimbirane mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse ko General Bunyoni yafunzwe akekwaho gukorana na General Niyombare wahoze akuriye urwego rw'ubutasi no kuba inyuma y'umugambi wo guhirika Perezida Nkurunziza ku butegetsi. General Bunyoni kandi yakekwagaho kuba inyuma y'amakimbirane yari mu Burundi ndetse no mu bindi bihe. Ayo makimbirane ngo yari yaje mu gihe hari harimo hategurwa amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi, bityo ko kumvikana kuzagaragarira ishyaka CNDD-FDD agasimbura Petero Nkurunziza ku butegetsi bikaba ari byo byari byateje ibyo bibazo hagati y'ibikomerezwa muri CNDD-FDD. Muri uwo mwaka muri 2019 ngo General Bunyoni yagaragazaga kenshi ko ariwe ukwiriye gusimbura Pierre Nkurunziza, ariko akadwanywa bikomeye na Denise Nkurunziza wifuzaga ko Evariste Ndayishimiye ariwe usimbura umugabo we ku butegetsi. Icyo gihe ngo Bunyoni yarindirwaga umutekano mu buryo budasanzwe kugira ngo adakora ikosa ryo kugomora bagenzi be, bitewe nuko yari amaze kumenya ko muri CNDD-FDD harimo abari kurwanya igitekerezo cya Denise Nkurunziza. Ku igenekerezo rya 7 Kanama 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kwirukana General Guillaume Bunyoni ku mwanya w'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi kubera kumukekaho akagambane kagamije kumwirika ku butegetsi, amusimbuza Gervais Ndirakobuca. Ngaye nguko nuko bihagaze kuri Alain Guillaume Bunyoni. Twe turakomeza dukurikirane ibyi dossier ijoro n'amanywa, turajya tubagezo update. Hitufyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Twibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.